Assalamu alaikum, амансыздар туғандар. Бүгін жылы 26 декабрь 2024 жыл Қошқар Ата шаарындағы бүгінгі түштен кейінгі курстастар. Бүгін қандай болып қалды? Чоғыл көрөбүз, бірден лайкты басыңыздар. Бұйырса рубльда өсүүдө. Жакшы ниет кылабыз, бирге чыгат деген үмүттөбүз. Лайк, комментарий жазыңыздар. Бачы банкта рубль 0,866 экен достор. Ал эми эки исламий банкта 0,865 экен достор. Буйрса биздин алга катталып, күн сайын курстарды чыгарып турабыз. Капитал банкта 0,865 экен. Ал эми Айыл банкта рубль болсо 0,860 экен достор бул жерде. Доскарада банкта 0,865 экен бул жерде. Буйрса рубль күн сайын өсүүдө. Жакшы ниет кылабыз, бирге чыгат деген үмүттөбүз. СК банктан 0,860 баарыңыздар сак саламатта калыңыздар.